kopa moemedi wa bontsala ya go tswa mogobane nna betso be o ke ntsala ke le nna mme tla ba mmolela ka di-business tse di botlhokwa a mme ra thobagana ka thapa wena tota ga ne ke tsamaya ne ke le mo picking ya go nwa jaanong ke sena nako e ntsi ya go ka go ema tota ke rekisa dibeisang jaanong tota ne ra thobagana gone go mme go le gontsi bone re go amole mo go ene mo businesseng ne le motho o lerato thata mme ebile gape ne le motho o ratang monate ne re ga le teng nna mšono motelele ne ke itse gore ne re ga go na le maitiso ke na le ene ga e le gore pina nngwe e tsene mme e tlhoka go tlhabantshiwa o ne a sa mpitse na fetsa molodi a le mo teng ate ke tla ke sekame ke tsena mo teng mšoa motelele ke moriane o sena kafo e leng gore pina e ka ikiaga teng jaanong tota ene kgapetsa e ne le motho o ratang gore ga o na le ene a ba go neela gore o ska ema hela a go neele matlhale a gore le ga o bereka ga bo go na le sengwenyana go thoko se o se itirelang ka weekend mme anong nna hela tota go bua nnete ga weekend e tsena tota ne ka re le nna ke utlwa re ke atametse Jesu tota ke gorogile jaanong ene a batla gore nako eo re go ema hale a ye go ira tante go te ke go goga tante tota nna dio tseo mme ke di kgona hela ga e le gore go na le sengwenyana se se nwegang mme gape ne ke itse gore ga nka utlwa re ngwana ga ka ra le ditsa ba re ngwana ga malome o tla bo le kae ka weekend ke itse gore ke mafoko a monate tota ga nthare ke tla bo ke le kae ke itse gore le ga ka tswang pile tsa thapa we mme o se tsa itse gore ga ke rateng ke rata eng jaanong tota ka bokhutshwane ne le motho o ratang gore ga re dira le rona re a bereka gompieko mme go na le mo re go dira mo re boneng gore mme ne re tsaya mo go ena gore mme a se ka re o na le letsenonyana le o le neelwang ke o le kapa wena bo tlhoka go itirela le leng gore ke la gago wa le itirela o na a support-a team e ya rona e jewang thata e ba reng Chiefs mme ebile a support-a team e ya rona e go teng Dinare ko Mogobane ne ba nna le nkoko motsala ntate le mmago diponka ke bana ba motho mmago diponka ke rakgadi ene re ga team tse dingwe tse di tshamekatse ga e ka re Chiefs ya gatelelwa team ya e gora ga tsoga modumo mo tlung o na kgalema ka bonako mme ga Chiefs ka gora ra bona gore re atumetse ne ka re ga se modumo o tlala ntlo yotlhe ga be go nna monate ka ra se no ntseng a kgalema mo jaanong ja le go ntira motho o na ntira motho kana Mogobane ke motho o monyenyane a se motho o motona ke bona o golang hela bona motona ka lo bona gompieko ba le ke jela teng ka gore moragonyana ke bona se motseng go lemoga gore tota ga se gore ga o tswa mo mahalape gore a ro patike ga gore o age mo mahalape a bonna mo mahalape re tlhokile ditshamo e leng gore go feletse gore fa tšhono a gore ga e le gore o mo mahalape mme o berekela go ga borona ga go te ditshadi buletse ko Mogobane wa go kwadisa mme o kgonana bofi a se tshakong ka gore wa itse gore go mahalape ga se bona morago ga 20-30 years a bo felela wa go thibelela ko Mogobane jaanong Mogobane le motsenyana o mmotlana Dinare e ke buang ka yone team eo ke team e leng gore re ne re setse morago thata jaanong ka motho o le monyenyane mme o ke mongwe wa batho ba ntlha gore ka di-cell phone cellular jaanong kana dilo tse o ne di tlotlwa thata bogologolo ka ne le dilo tse e leng gore di bonna mo go ole le ole re sa ile go motho mme le nna na ntira motho tsona ntira motho nako e ntsi ka ne re ra le baleng a ba mpitsa ne ke itse gore ke tshwanetse gore ke tsenye le banta gore ga ke tsena kwa nthare ke apare ngwana ga malome ke mmatela se e leng gore ga sena ga gona dikgwaka ke itse gore nna ke tlebeng ke biditse cellular e setse morago ke bana ba bona e le ya aerial mme le na le aerial
jaanong tota o na ntira motlotlo a ntira motho ba le bantsi le ba itse gore ke na le selula ka nako eo ene mme ne ke tlhompega jaanong tota ka bokhutshwane nte ke sekadi ya sebaka go bontsi ba nka go buang ka ene nna ke nnile le ene ke enang kgodisitseng re godile re bapile thata le staffo ke gore ne ke ba thola kgapetsa-kgapetsa mme ke itse gore tota ga nka je ka golo a ke lenyora ba le teng ee ka bokhutshwane tante ke nne kalo hela mpe re kope Alice le mango le Mary le se ka la nna kgakala la tumela ka kwano le tele le tse ka bokhutshwane o ka ke tsoro ka Alice dumeleng ka lebitso le matlala ga Kgosi Jesu nna yo ke fano ke bidiwa Alice Marupi ke tswa fa gara motswa mmeo dipunka ke tsala yane ke simolotse go itse dipunka re tsena ko moeding go tswa ko moeding go tla go tsena Hampiko ya ka ke le ga ya ntse ke tsala yane ke nyadisitse dipunka ke nna o ne ke le best lady ya ga dipunka ka lenyalo mme ke rata ke bue ka mmeo mo ditsaleng tsa metsotlhe ka mo ke godileng ka teng ke mmeo o neng a itshupa mo ditsaleng tsa metsotlhe ka botho jwa gagwe o ne le head girl ko moeding e le gona go supetsa gore ke mme yo ne le boikarabelo go tswa bonyenyaneng jwa gagwe a fia boikarabelo jwa gore e nne head girl ko moeding mme a tswelela hela jalo le nako e neng ke hetsa go mo gorosa kwano go gaitsedi yake ke be ke mo raya ke yaanong ke a suta fa tlase ga gago jaanong ka gore Mr. G yaanong one replace ke ane nna ntsala ya gago nna ke tla be ke ntse ke eme hale ke ntse ke ne le lona mme a itshupa mo tseong ya gagwe gore ke mosadi wa maatlamedi mosadi o kwallweng ka ene mo go diane 31 ke rata ke le balle mosadi ke rata le tlhaloganye gore ke bua ka eng ga ke bua ka mosadi ha ke re mosadi wa maatlamedi mosadi yo wa maatlamedi o bona ke mang kana ene ke le humo le le gaisang ditalama tsa tlhotlhwa e kgolo pelo ya monna wa gagwe e ntse mo ikanya mme monna wa gagwe ga nke a tlhoka tswelelo pele mosadi yo dipunka o ntse a go direla tse di molemo e seng tse di bosula ka malatsi otlhe a bophelo jwa gago ke se re di boneng le tse malome a se tsong go bua ka ga tsone ke rata ke re dipunka e ne le mosadi yo leng gore o na a tšhema-tšhema ke mosadi o na a tšhema-tšhema ba getso yo ne a itse go kgobokanya yo a kgobokantseng mo re go boneng lapa la gago ne le nna le tlhoka dijo o ne a itse gore lwapa le tsholwa jang o re rutile go le gontsi ka lelwapa o ne a itse gore monna o tshwarwa jang le lona la mmona ka itsere ke gore ntse ya ga se mo go botswa mme e le ka mosadi yo neng a itshupa gore ke mosadi ba gaetsho tsala me elwetse ke mo iponetse le mo malatsing a go a bohelo ga a tsamaya ke mone mme
ke rata ke re diponka o tsamaile itshenketse modimo o tsamaile a itse gore modimo o teng ebile modimo a tshela ebile ke ne le tumelo e tletsengwe gore tsatsi le basi ba tshoswang o tla nna teng o tla nna teng ke re Reji go motsega kgaitsedi aka go motsega o ikotetse mosadi wa gago re go bone le rona re lebogile le ko mogobane ba getso go motsegang a re go motsegeng gobane re itse gore diponka e tla ga profeta e lela o tla bitswa amen yaanong re kopa Alice Mary gae ha Mary a so re tle re tswedisa lenaneo ka gore moemedi wa setho botho setso e le society ke a dumela yo tsana le morena ke mang yo tsana le morena ke mang yo tsana le morena ke mang yo tsana na dumela mo phetha go a modimo ke bidwa Mary Mokowe ke batla go kgaogana le lona ka leeto la me le magasitsiwe le re gasitsiwe so sa ntlha ke correcte mokwadi gore dipongane se tsala yame ke bonkonne magasitsiwe le re gasitsiwe ke bonkonne re gasitsiwe simolotse tiro le re Mokowe gongwe le gongwe ga ba leng teng re teng ga ba le mo magalape re na le bone mo magalape ha ba le mo go mmopane re na le bone ko mmopane ha ba le ko mogobane re na le bone ko mogobane gongwe le gongwe ko ba leng teng re teng ke sone se re reng ke bo mogolo a rona magasitsiwe ne le motho o lorato bathong ba modimo dikgakololwa tsa gagwe ka nako tsotlhe ne le dikgakololwa tsa botshelo matlo a ke na le one gompieno ke ga go gatang magasitsiwe yaka sebuine se bua gore ga di madi a di renta a tsena kore o smile hela e le ga go gatang magasitsiwe ha le leng teng gongwe le gongwe na go gakolola ka dilo tsa botshelo na le lorato mo go mongwe le mongwe mo go regasitsiwe ke sa bue dipongana a rata kgaitsadi a ke batho kgaitsadi a ke le ena a mo rata kore ke gakologelwa maloba ga re ile mogobane re ile go mo thola re kana nna Mary ke abo ke bona kgaitsadi a lona wa lwala mme ga itlhokomele go mo go supa lorato na le lorato mo kgaitsadi a rona diponka ne le motho o ratang bonte go rata bonte ga gago kore sekgwa sete se re ke se bua ka Setswana gore ko morago ga re mongwe le mongwe go na le nne yo monte yo ratang bonte o ka bona hela ha tswang teng ha gore diponga ke motho o ratang bonte gongwe le gongwe ha neng a gatile teng wa bona gore go gatile mogaka wa mosadi ne le maditshagwana a rata monyenyo gore le gana le mo bothukung ke gakologela maloba ha ke ile mo thola go se ke tumile motshegare ka lunch ha be ke emela gore ke sa batho go mo disturba ke ithara a santse a robetse ha tsoga ba ntare naka ke la pile ke tswa kgakala wa itse ke sa tseye gore magoko a e tla re nako e nngwe e be e le ona a ntiteile go eta dikgang tsotlhe e tsene ke tseelele jaaka batho ba sa swa go bua diponganele haslara tante tse re mo go tsone tse ne le diponga
ditilo tse di mo go tsone tse ke diponga nna e ne ya re ga ile China ka ne le motho o hustlang yo le ka matshelo kwa le kwa dithaele tse di mo ntung ya me ke ditetso ke diponga disofara tse ke nnang mo go tsone ke ditetso ke mma ga se itsiwe gore nna ka ga ke lathegileng ka teng ba gaetsho go bothoko mo matsho ga ke itse gore ke tla tlhola ke bona mang yo ta tlholang a nthare monna ka go dirwa jaana le jaana monna ka go dirwa jaana le jaana ke gakologela nako nngwe re ile Namibia le borre ba rona ga re tswa kwa e be ra go robala ka ke go ke itinyang kwa go itse bone nna ne ra ska ra rata leeto la tene ra ska ra le rata go telele ra ga se tswile tolele merale la ska ra le rata ga re tswa kwa ka bone ke borre ba dikholokgolo be ba re robatsa go ke itingara ke itiang goma a re robetse kwa ke itinyang goma ko le bona gore le kae ya ditou di lala di boka mo go rona ditou di lala di bona ba kgorotha boroko naya no ra ruma teke ke tsa phone ke fonela dipunga kana ditou ke tse di thakala ditse a re dire ya ka ta ke fonela mapodisi kana ke fona ke tse phone ka mapodisi ba di dira ka ga ba iseng ka teng bona mapodisi a ka sane kuri la re tsoga go phakela ke ha re phutha meso bana a rena le re ba bolela gore bomme ba isiwa ko Cape Town le lona le tori le se ka inela bohelo ke re ka go rialo ba gaetsho a moa ga diponga o robale ka kagiso ke lebogile batsadi ga la lathegelwa le lenosi le rona re lathegetswe ke a leboga ka maemo ka go harologana ga maemo a rona ke tlotle baruti bogolo jang ke be ke tlotle motsamolo ya setilo le maloko a Botho Setso Society nna ke bidiwa ga Bonere Mosabi ke moeteledipele wa Botho Setso Society ka kakaretso I'm an executive chairperson ya Botho Setso Society mme diponga ke leloko la rona e ne le leloko la rona go itlhala malatsi la gampieno o re joinne ka 2021 ha la introducea mo go rona ke mme Magaego Pole mme Magaego Pole go gone ha kere ba ne ba bereka mmogo go absa kwa batho ba ne ba bua matshelo jaaka ga ke utlwa ile gore ba ne ba nna ba bua matshelo Magaego Pole ka gore ena o tsalanye le batho ba ba go kumakwane ke so se ene gore o na itse ka mokgatlho o motona o wa Botho Setso re Botho Setso Society ke le Huto Society mme nna ke mo dula setilo wa mekgatlho e bedi yone seta e meraro ke Botho Setso Society ke le Huto Society e na di scheme sa yone mme sa Botho Setso sone sa directiwa ke Absa Life ha sa le Huto sa directiwa ke Liberty ke sa bona le ba hantle tla bona ditante tsa teng
di beilwe go teng e kwadilwe dibatheng e kwadilwe absa ke mekgatlho e le gore re mo go yone rotlhe le diponka le ba bangwe ba le ba bonang ba le gone ga bontsi ba teng o tla